Even, maar zo. Huh? Again. Yeah, after this I'm gone. Nee, zo. Wat voor ding hoor, dat Huh? I'm shopping. I'm shopping. Oh, wow, sorry. They lost. No, I mean they lost the. Wat ja. Oh, is er nog gaan gaan? Nee, ja. No. Ik ga wel. Sakawa, whatever the first contract. Ja, maar pay allemaal maar. That's because I'm going to fight. No, everybody's looking into the best player. And they're going to pay them more. Oh well, the money, no. You're okay, let's go. Kaya makamay. Makamay alfan. Oh no, I know it. Okay.
lo tātou so, i luma o lo tātou io i Fatulegae'e, lena peta lai mai. Mau nere o le toi puma le ola, e whātu o tua mai a te au. E ui lava ina oti ai ola lava ia. E tangata o la uma pōi o e whātu o tua mai a te au. E leo ti lava e o i le whāpapau. O la tātou o lenga lea i le ri. E riena i tangi le oti o la uola salo, e e whamapatpanina mai i mātou uma, o whāno noa. O la mātou o lenga lea le li e ma le whātu o tua lava. E riena e whātu ina tangata oti. E po ina le ola whaapapau o mātou uso i Ielome, o la mātou o lenga lea le li e ma le whātu o tua lava. Le li e na e pola i le whaangutanga i Salamo, ua te whātatu mai e le parakeisu. E e whaurwhareina lo mātou uso i le manuia o le langi, o la mātou o lenga lea le li e ma le whātu o tua lava. Ta e whātae leina lo mātou uso i le vai o le patusonga, o whauina le suau o le oratanga. E e whaofi a te ia le mawhutanga o le au paia, o la mātou o lenga lea le li e ma le whātu o tua lava. Le li e sa whangaina lo mātou uso i lau tima malauko. E talia o ia i le lao ai o maro i le langi. O la mātou o lenga lea le li e ma le whātu o tua lava. Le li e whamatala loto mai a te mātou o e whanono i le maliu o lo mātou uso. Ia mea le whātu o tua mo mātou whamawhan whanaa. Au le whamoi moe o le ola whamau lea. O la mātou o lenga lea le li e ma le whātu o tua lava. Tātou talpa nei, talo na o mai lo tātou, li tātou ki talo ai. Lo mātou tamai, ia lo tuapa, ia lo mai lo malo, vai lo finalo, ia lo langi e te, vai lo langi. Mātou lea, ia mātou tamai, tamana. E whamangani mai mātou tano, e mātou koni mātou, whamangani mātou, e wāhare mai ati mātou. Pei nei mātou kātou tonga, e la lea mātou mai leanga. Amen. Le rie e uianu, ia Ielome na mātutanga whāpapau. Our brother just passed away, and my uncle passed yesterday. And my mom older brother.
ia e mangaku o lele o sili ope o le seunga ua malele ua lele mali e foi le mango le sili o le sa kofu mangoko e whaino le mafua o le kai au ua o lea ua maku I pangua le sa le kaukai kai kou la le kao o lea ua kako uo mai koe sa unginga o le kama ia pule le kai ia po te kalainga ia pakulenga e ia kai kou la le kao ia o lea ua mapu I elele le sa o le kako kama ai whaia lo leo whai mafufonga anga o ai ngalua ai kai ngange le kinga ia ao a kua whapea le ngofa alu whangongoa ma kou ke walau kwai ma le ngang whaloalo le whaia o lau whaingaruenga lau a whionga pakele ai kai ngange le sua lau sunga kia kongo whapea foi lau whaingaruenga whaia le kua mpaita ko pakasi walau a foi ma le ngang whaloalo le whaia o Samoa kupu monga e umwhai o kako o whanga pokopoko e mon mawinga le aso fia o le kako kama a maea le kako ngwhanga ngei kua whanga o ia o la whapea ngā kako kumuri aku I le hor o le lionga o I ngā lea ia o lunga I sana whē po la I Long Beach o I ngā lea o e whaiai se whamalo skigo ia ma whaiai nisi o puwhanga o kako ia ma lea nganga whaloalo time of departure to return to the Father. And in their hearts were deeply grieved as we feel grieved at this moment. But he gave them these words of comfort, and he says like this. He says, do not let your heart be troubled. If you believe in God, believe also in me. For in my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would have told you. Therefore I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. So you see, this very first dove represents Ielome returning to the presence of the Lord. The remaining of the doves represent all of us, that we too one day will pass. And all those that place trust in Him will be in those great mansions. I'm going to invite Cecilia to come forward to release the very first dove. And I also invite the children to come thereafter, once she releases, to also release a dove in remembrance of Ielome.
know, thank you guys, each and every one of you guys that came out today. The releasing of this dove is not just for me and my siblings and my mom, but it's behalf on you guys as well too. So thank you for attending. Thank you again. Dad, 1 month and 5 days ahead of us. I'll see you when it's my turn. I love you. Noah! Love you, Papa. Love you, Papa. Our condolences to the family on behalf of White Dove Release. We thank you, guys. Thank you.